Sanibonani eluhlelweni Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami phase isihloko lesithi kwehlukana kwendoda nemfati ekhaya lesiswati ngiyakushicilela lokho kuze umuntu atowuconza ukuthi eluhlelweni lesikilo sikhulumisa tindoda ayitolo, sikhulumisa nathi yatindoda emdzabu lesethi silahlekele. Ngiyanibingelela phindze ngiyanemukela, ngiyabonga ukuthi seningenile nisemoyeni eluhlelweni Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami leli ngena kusihlwa ngabo lesithathu. Kade sagcinana kasesatani, sike sahlangana la safundzisana sekhamelana ngelwati tihloko diningi lebeti ngasukelwa. Uthi ke umbuto emva kwemalanga lamathe kangaka gogo kuya ngani ukuthi ungathi ubuye ehlelweni ubuye nesihloko lesithi kwehlukana kwendvodza nemfati ekhaya lesiswati. Sifike lapho kule sihloko ngaloko ukuthi siyaye sibuke phela ukuthi sikhatsini njengaloko siqala inyanga yeluthando nje sithi asikhulume ngale tinto leti kuze sitote gwema, ngoba esiswatini sona mbamba kude i-divorce, kude kwehlukana nje, kude kwehlukana kwendvodza nemfati. Kodwa nakwendekile kwaba naleso simo lesingetulu kwemandla, dimbili tintfo eSwatini letehlukanisa umfati nendvodza. One kungaba sekuthenini umunye asabele kuleli bito lamvelincane, libito lamvelincane ukuthi ashiye emhlabeni, abhubhe, ashone noma afe loyo muntu loyo. Nakafileke uyehlukana nendvodza noma leyo ndvodza iyehlukana nemfati. Lokunye lokungahlukanisa indvodza nemfati kungaba esiswatini kuyaye kubukwe boya ukhanzekwe ukuthi nangabe lo mfati athakathile noma ke aphingile, kuyaye bese kwentelwa naku lokuthiwa kuboshwa kwemthwalo ekhaya lesiswati. Umuntu ke aphila nje emhlabeni kusuka kwelanga lakhe lekufika lekutalwa, uboshelwa kabili nje umuntu emhlabeni umthwalo ngesiswati. Uboshelwa nini nanini ke lo muntu umthwalo? Uboshelwa umthwalo umuntu nafile, kuthiwa sowufile lo muntu lo ungenwe endlini kagogo, akungeni nanoma ngangubani endlini kagogo nakuyaboshwa umthwalo, futhi endlini kagogo akukhulumi noma ngangubani nakuyoboshwa umthwalo. Kodwa loboshelwa lo mthwalo usuka hleti la kuboshwe lo mthwalo, uhlale la ceni kwakhe bese kuyakhulunywa tinkulumo lo ungathi na utilalele ubeka indlebe elikanye ngaphandle uyamele liguma nangabe kuyakhulunyelwa endlini kagogo, ungathi khanza ukhala lana nawe noma ungathi lothi kambe vele kwente njani, ngoba umthwalo uboshelwa umuntu nasafile noma aboshele nakayowenza. Na uyowenza ke leti nkulumo letikhulunywa lapho kutshelwa wena lokho ukuthi lalela wena lwanyana, ngoba sowuthi wena uthanzile le uyati into ukuthi njengaloku usuka la ushiya uyihlo nenyoko nabodzadzweni nabomnakeni ula nabomzala, uyawuhlala nebantu longabati impilo yakho yonke. Nguwe ke loyo na usenamaka phila emhlabeni unenyoko, uyakhala nekukhala uNkulunkulu akhaliswe nguleti nkulumo letikhulunywa lana kuboshwa umthwalo. So akusiko lula esiswatini kwekuthi umfati aboshwe umthwalo ahambe, kodwa nakungenteka lo mfati aphinge noma asinakaphingile abanjwe, kube nebufakazi lobucwele kokuthi vele wende nawo, uyaboshelwa ke umthwalo loyo muntu loyo, akashaywa, akabulawa, kuhlalwa phansi endlini kagogo. Ngoba lokufanele ukwati na uthatha untombatane uyenda umfati, akabi ngumfati wakho kodwa uba ngumfati walo muntu, uba walakhaya lo muntu, utakula abantu bakini la ekhaya lo muntu.
ngaleso sizathu ke angeke bese uyatendela nje soyamhonhuta nakuthi umhonhute sandla siphakamiswa indvuku yemfati yinye lesiyatiko thine la eSiswatini uNkulunkulu wayinika indvodza wayibeka lapha la kwehlukana khona sisu nemilende wabeka indvuku yekuqonzisa umfati kuphakamisa sandla nawe indvodza ekhaya leSwatini akakavumeleki nato ke tinto letingenta umfati aboshelwe umthwalo kokuqala kungaba sekuthenini uphingile noma uthakathile lo mfati wende buthi lobubi nato tizathu letingenteka tibe khona eSiswatini letingenta umfati aboshelwe umthwalo lokunye kude angikushicilele lokho kude nje lento lethiwa idivorce eSwatini kunekuboshelwa umthwalo uboshelwa umthwalo na ungumfati etigabeni letimbili uthakathile noma uphingile kuphela kuthi upheke kudla kwangavuthwa ulidlabha lento letati kwendi leto kokuthi awukwati kuvunula ushiyanise akukwendi ukuthi ningehlukana sithi ke asibuyele emuva kule nyanga yeluthando elihlelweni Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami sithi khulumise letinto leti ekuze emaswati atawubona kokuthi yini lento beyenda kokuthi kungehlukanwa itolo noma eSiswatini kubebede idivorce kwekucala kokuthi kuthi umntana lebe kufanele asale ayinzanzane eSiswatini Siswati uNkulunkulu abewabusisile emaswati awaphe indlela yabo lesezingeni futhi lekhaliphile nalenhle yekwekuthi emaswati abengaphila ngayo ibe nemalungelo lawala Swatini hayi lakhulunywa lamlonyeni ngoba lamalungelo lakhona labanga abantu ukuthi behlukane onke lamalanga akhulunywa lamlonyeni ngale tento awendeki lamalungelo lawo ngiko ke luhlelo Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami lamhla lithi alithukulule libuyele emuva kuna inyanga yeluthando lakhona abantu batabe bagubha umkhosi wa Valentine batabe bagubha umkhosi wa Valentine abantu kutabe kuluthando labanye batabe behlukana nalabanye bayonamathela kulabanye labanye batabe baphunyula kulabanye bayotingela labanye bafaka ingibe ngoba lokwethi imbali lebanikana kona thina sikubuka njengetingibe kwekubunga lo muntu kwekuthi agcine alalele wena ukuthi uthini ngaleso sizathu ke sithi asiyikhulumise leko ukuthi eSiswatini lento yekwalana yekwehlukana nekudivorce nani kayikho kodwa kunenhlala kahle indvodza nangabe ibona ungathi lo mfati lo sowukhulile akasenamandla lo mfati lo sowukhulile akasenamandla leyayikwende iyahamba phela iyawumfunela umuntu lo tabangizathe wayo ngoba thina njengemaswati ningakulibali lokuthi kuvumelekile eSwatini ukuthi indvodza ingaba nebafati labangetulu kwamunye ngesiswati ngivene kahle Siswati siyakuvumela lokho nawuthi uyakubuka futhi ukuthi lento lela Siswatini beyithini kukhona phela lapha eBhayibhelini ngoba nawubuka boDavid nje bafati bebaya kulabange emakhulu la kula sikhombisa bebathe vekelele labafati kubuthwa labantu abebantu ngobe umuntu na umphathi bongo umbutha usuka umgwebo wegwema ukuthi angabe so uhamba la ugcine akanasibongo umuntu wesifazane siyacela ke ukuthi asibuyeleni kuleti indodethu eSiswatini umfati wathi ukuthi nakathethwe uthathelwe lo mndeni naseyehlukana naye akusinto leningayento esitaladini nje ninobabili ukuthi sesiyehlukana siseluhlelweni Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami enyangeni yeluthando sigwema abantu ukuthi abangehlukani segwema ukuthi abantu abangehlukani lo libuya namhla lelihlelo ngithi angiphinze kushicilele ukuthi njalo ngabe lesithathu ngensimbi yesikhombisa sitawumema abantu elihlelweni sithe sihlale nabo la sinibutele imibuto nani nibutibutele imibuto kulabantu labatabe bala bamenyiwe kuleli hlelo leli lesingakucela nje kuwe kungaba kushare
le live streaming kuze ifike kubantu labaningi, uyishare lelihlelo katse lanyamalala libuya ke ngemandla lamakhulu kuze Maswati atophinza khumbuteke ukuthi luhlelo libuyile. Please share, siyacela niphela abanye, share shani impela. Sikhuluma ke indzaba yakwehlukana kwendoda nemfati. Labe ukuthi nase kwendeke ukuthi kwayiwetha imphengweni kwatholakala ukuthi nangumfati vele wece umuca lebe kufanele ukuthi angaweci lamntini webantu, bekubese kungenwe endlini kagogo kukhulunywe tinkulumo letijule kakhulu. Hayi lento endleni yendako yekwalana la ka WhatsApp, lento ukushayelana nidingo ethokozile ngisakufuni, lento leto tinyusa tibhebhetela lobudlwangdlwangu loludlame kwanza labo sophekula tikhulu ngalento leyo. Maswati akithi nalaba ngaphandle kwesatini laba sithamele kunaluhlelo Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami, asiphinze sikuthinze lokuthi siseluhlelweni nje siyakugwema kakhulu, siyakwenyanyekisa lokuhungutana, asikufuni vele siyakwekhuta ngawo onke amandla ethu nangawo onke kucwabita lesinako. Sithi akukhweshe lokho ngiko kongikuphi ngiloko ukuthi akuhlalwe phasi kukhulunyiswane, lokho ke kungiko futhi kubalulekile. Umuti ke weSiswati nawakhile, ngikhulume indzaba yokuthi kuvumelekile ukuthi ekhaya leSiswati indodza ibe nebafati labangetulu kwamunye, kodwa lo mfati uba naye abe ngetulu kwamunye engani nangabe utaba nawo emandla ekukhipha emalobolo. Sikali ke bekude sikali ukuthi vele sokuhlalwe enzanyeni ukuthi sifuna sikali singaka, kodwa ke eSiswatini sagcina sibuka ngeliso nje lengathi lithi ngoba phela nalomntwana usuka sidingo lesikhulu la ekhaya. Tinkomo lebekubhekekileke kwekuthi ungathi khipha nguleti nge-7 lokusho ukuthi timumethelo gegene nsula mnyembeti loto tinkomo 17 lokusho ukuthi ngu-17 timumethelo gegene nsula mnyembeti ngetulu wonke komfati kude umntana nebantu lovumeleke kuda nje atohlala emntini webantu kuba ngahlala lo mntana nebantu angalotsholwa kuze kugileke tika. Kodwa ke yonke into eSiswatini indlalelwa tihlanzi kukhulunyiswane ngoba uthe lo munye nakakhuluma Siswati wathi nalongenayo inyama nalongenayo inkomo uyayidla inyama. Ngaleyo nkulumo bekasho ukuthi noma ungashinetiko uyabukelwa phela, ungathi khanzi nje so libhashela, ungathi khanzi nje so ungena siseluhlelweni lamuhla. Luhlelo lamuhla alinawuthatha isikhathi leside ngoba silibuyisa bese linesikhathi linyamalele. Kuleli viki lelitako sitawucala phasi kuleli hlelo, sitabe sikhulumisa sihloko lesithi umuti weSiswati. Umuti weSiswati kusuka nje na kuphuma lulala kukhuphuka kuyofika emntini longakhanza ukuthi unebafati labefika kulaba-10. Sitabe sikhulumisa lokho evikini lelitako ngelesithathu ngensimbi yesikhombisa. Siyacela ke ukuthi ni share, ni like, ni comment, nifake tihloko lenifise ukuthi singatithinza. Enyangeni yeluthando siyanicela takhamuthi tenhlityo yami kwangathi uNkulunkulu asezulwini abenganisita sibuyele kulokwethu siphume kunaku kwebantu, kodwa kangeke kwaphumeka kalula kulokwebantu nangabe ninebolo-wazana nangabe utabe nithethene ngekwesilumbu ngoba labanye abantu bahlanganisa letinto ngalapha kuyalotsholwa ngalapha kuyashadwa ngalapha kunjani kunetithinjana kushadiwe akusateki nje. Ngaleso sizathu-ke ebese-ke sisekuba inkubevana yonke lento sifuna ukukuhlatiya-ke kusukela kuleli viki lesiya kulo ngelesithathu nzambama nga-7 sitawungena emoyeni sikhulumise umuti weSiswati. Nasikhulumisa umuti weSiswati sitawukhulumisa tingontonke.
sitawukhulumisa athi ngontonke ngase nginabo jinela abakhuluma ko la lekufuna ukuthi ngihle ngibanika indlebe bakhuluma nelwimi lelingaluva mina ngilungela kulesiswati. Ngiyacela ukuthi sichubekene, sifollowishe, silike, share, sicommente. Ngiyabonga kulaba tune ini namuhla elihlelweni Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami. Leti inhlelo titawuma kanjena ke. Kutaba nelihlelo lekuthiwa gogoeswatini neSiswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami, kube nelihlelo bangikhumbuta la, kube nelihlelo la growing up with slwane litawungena ngemisombuluko. Growing up with slwane kube nelihlelo lelihlelo TikTok with gogoandslwane ungena Friday. TikTok with gogoandslwane stabe sinilandzela bantu labanjenge bominister, emalunga eParliament, bosomabhizinisi, sitobhunga ukuthi bona njengaloku sebakhile laba bosomabhizinisi tinhlelo tabo tithini ngekuthuthukisa lelive. Lokho kutabe kukhulunywa ngale ku TikTok. Na ulunga leParliament stabe usicocela ukuthi njengaloku sowukhethiwe wanconywa wawina uphetheni inyalo kusita lesive uyajabula yini ngalokho sesive sinje. Lokho kwe TikTok with gogoandslwane. Bese growing up with slwane lihlelo lelitabongena ngemisombuluko la khona slwane atabonilandzela bosaziwayo, the celebrities bete kutomchazela ukuthi baze baba bosaziwayo bendeni befike njani labakhona khona ba maintaina njani, wena na ufuna bangiloko ungenda njani. Ngelesithathu ke sitabodla naku kudla kwesiswati lokho Siswati Sami Bungimi Bami Ligcabho Lami kume kanjalo. Lalaba ngixoxela ko labathi angendlulise lo mlayeto lo kanjalo lo mhle kakhulu. Ngiyacela ke nichubeke ni comment, ni share, ni like, na ungafaka ema groupini lang 10. Ngiyathi mina usila ka Facebook sinema group lamanengi, ema groupini lang 10. Simpiwe Shiba uthi sona mfati wena uphi lo mfati. Nomphumelelo siyabonga kakhulu. Elihlelweni evikini lelitako sitabe sikhulumisa ke umuti wesiswati mema labanye ubabite bete elihlelweni ngelesithathu sitabe sikhulumisa umuti wesiswati kusuka ekwakhiweni kwawona uqabwa nangabe ukhishwe nje wabekwa lapha ensimini, nangabe futhi uhambe wayokhonta sitawusuka lapho siyofika ekugcineni nemuntu wesiswati. Kwalamuhla gogoeswatini uyanivalelisa, uyanithanza ke kakhulu. Ningakhohlwa niqhubeke nibukele, kunema video lesiwafaka niwashare, niwalike, nicommente. Naku lokunye futhi mhla ka 23 February kule nyanga lesikiyo esibane Sami Hotel eZulwini kutabe kune comedy show. Emathikitha sakhona siyacela nito uhleka silanze Somahlaya Church Boy wasendala sifana utaba khona simunye Church Boy. Siyanimema ukuthi nite nibe khona. Gogoeswatini uyanivalelisa kakhulu. Ningakhohlwa kushare. Niyathi ukuthi gogo umsebenzi wakhe ukukhuluma njengaloku sekuphakama leliculo kusho ukuthi sengiyanivalelisa ke. Bye bye.